ola thi tu te masain kalolom levek chewa tu tuma chuan lai kan muang hian election duty kai thau theilo aron ti le tlat maya hei kan leina tle ani chuang ama hi khoi khuang nge ti te tungai a ming komen za nge ani news ina aron talan hi kan share zui don ani voin phe chu in thlan ni ania hei boro ka pui mep don ti po alang sa reng ania engtin zel nge boro ka kal zel don kan soi zelanga police se tuna news ina aron talan kan share phot don ani election duty kai thau theilo april so pakua sani sumni pali dar kole minute hum am alari lo khop mai veini som pakua thali sani sumni palia lok sabha mp in thana wangchi a police duty larin puya kum sumni pariat kol kul khwa chu tuk ina an kai thau theilo bengwana thudon danin larin puya hi second air battalion khozol mi re sani in wangchi primary school a election official dangten an riak election atara in bot sai tura tuk in jingdar nga vela kai thuan tum chuan kai thau theilo ani he thu zela hi arwang postmortem turin champhai pan pui mek ani aron tia laren pui hi kan leina tak zeta abikin mizo mi pui te chuanin tiang mizo sipai te mizo police te chatuan ramin pan san hianin akan rilru hi ana zol le ani hei tu lai mi tam takin mane na suat tumte in ti lum tumten thalai tam tak an phu so ani laya tiang mizo police nge mizoram police nge ina chatuan ramin an pan san hi a hril hei thla kan ti tak zeta abikin akal san tak a chhung te pathian in thamuan in ompui mol ro se ti kan dil pui tak zeta nia sei to ang khan voin phe chu in thlan ni ria hei boruak pu so sang lo tura gai photila mara chu boruak chu a om ve hle don ti chu alang sa renga ni a chan chu mp meu kan thlang don ania I boruak hi a theu ne ovio theilawa chon hei tura kan mu ang hian lerin puya kum somni pariat election duty tura a chung ten ena in thla fel thapa de kal wang kha ani ve dona kan leida thle baya abikin sei tong khanit a tianga zinga kai tho theilo hanni to pangchi phei chu a hril hei thlak dan hi ege aturu hle bik thrin ani dam lo nai mo nat na nei sa awanga chaton ram pan ten en hianin ai nang ngai lo ani hril hei thlak tak zep thrin ani kan leina thle ani chonai kan muang hian African swine fever ron ti kul maya hei hi poimo hle dona uluk takha lo ngai thlang che Mizoram News Aizol Tren Khata Vokri Leng aron ti kul maya April som pariat sani somni pali da sari lebi somni pariat PM Aizol District HNVT Officer chuan ni som pasari thali sani somni pali khan notification ti chuakin kulikon le salem veng Aizola Vokri la om tak African Swine Fever ASF alent huwa tarlang aron tia apoi hle don ani ASF hi tar zel lo na atan dan cha angai thuta lagin Aizol District HNVT Officer chuan Aizol District bi puite that na tur le he hri dar zel tur dan na atan kulikon le salem veng hi vokri le na mun infected area a puan ani aron tia hei poimo le a maro chu milri gina kan thei ba ka hian vokri kan tiang chi hei tuirami African Swine Fever te ponia kholum lu tuka te hira dar chakani chuwang chuan tuntuma mi vokri ron leng le hi dar viu lo se kan du le ani hei tu la ya phe chuan mi tam takin ei zon nan ten manga mizo enge mizo mi pui tam zo ken tila vokte tam tak vok farm ten sima te khanin apui ten vula ei zon nan tak takan manga dia man kuma po khan vok hri anon leng che kha chu vok sa po kha do hon hona e tur kha a om mani man tau si lo khan tiang khanin na sa takin mizoram ngong thrin ani hei tur bi po hi aron dar zel chuanin abikin thingtlang a chengker tak taka vok ei zon nana mangang chi tan phe chon arlu ha thak don hle ti po lang sa renga thun ei tu ta hianin arang theyang ber hian ma han la chho zel te se ti kha karon soibu du bokani chon helai news aron talan hi kan chiar le hrim hrimanga Aizol Tren Khata Vokri leng aron ti boka Aizol District HNVT Officer chuan ni som pasari thali sani somni pali khan notification ti chuakin kulikon le salem veng Aizola Vokri lo om tak African Swine Fever ASF alent wata lang aron ti ve bok ani ASF hi da zelo na tan dan cha angai thu ta langin Aizol District HNVT Officer chuan Aizol District bi puite that na tur le he shidar zel tu dan na atan kulikon le salem veng hi Vokri le namun infected area puan ani infected area a zom tur te aron tia Vokri le namun a zom tur bik te
kuliko le salem veng atanga vok phur chu emo lak lu khap tlat ani vok thi reng reng pai mai lawa thuk taka chinai nen phum nge ngai tur vok dam le dam lo reng reng sal khap tlat ani aron tia o he poimo hle ani thulei tu te hianin tia dan an zong wat hi kan himna ta na kong poimo pakhat ani chiang hle ani hei vok hria leng han ti dek dek hianin hun then khata chuan an vok te tal hal ruai ruai zel ani a chan chu a him nge him lo po kha hriat to lawang chi te poisa du awang te los lo awang hian an san hal chuk chuk zel an tal hal chuk chuk zel ani heng hian vok hri dar lo tur hi ati dar thin ani kulikon le salem venga vok nga deuh tan phei chuanin enge mi hriat vak lawa bazar lama han hral tlom zo ka han hral zung zung ta kha thil ol tak tur ani amara chu kha thil thani mi lawani chuwang chuan thu nei tu tena tuna dan aron zam wat hi an ti thatak zet ani chuan african swine fever ngat phei chu enge mi tam zok hianin kan hre chiang to anga hemi vok hrikai sak an tiang chi te hi a hriat hran hle ani chik mi lo pon an hre sang ti la kan soi sual lawanga man kumaron len vak pok khanin enge vok hrikai ang chi hi chu an vun rong den lam hianin adang lam vek ani chuan tu tuma kulikon le hemi salem vek lampanga a vok vul tu te le lam zo tak chun kan leina tak zeta dia har sa ve tak tak te e zon nana mang ve kan ti don nge in nga nana lo mang ve tak tak te pon om don ani khang kha a kan leina tak zeta ma lo chu thonei tu ten dan an zam hi kan zom sham hi poimo ani chon hela hian tual thana aron soi le hi kan thlir le don ani every som pakwa san hi somni pali nibin chonu da mi vel khan bu chang phai gosen venga cheng lel than sanga kum somli panga chu a thian pa lel ngai oma kum som nga pa ni a ngonga chempui na zaya kolochi hospital pan pui ani lai na hliam tor lawin a boral aron tia rap thak le ani hei tu lai a phe chu kan soi fau thina kan soi ngun to le maya mizau mei ni lo nam dang kan tiang chi hian in mizoram chunga hian om munaron khuana sa le a khwal pon din hial te pon ti hial ani whatsapp te fb te anom na tur big ang chi mo khan khan siam sak ti te po omani chuwang chuan hei tu tuma tul thana phe hi chu arap thak le a shoka azai aron ti tok mai ani le than sang rom hi kolochi district hospital a voin chawmalam hian postmortem ani anga voin vek hian bu chang phai vui tura ruam manani le than sang a hian ani puile afa panga kalsana anu puile afa te hi tripura a an khos saklai ani bil khotli police te chuan tual thatu a pula ngai oma hin min tlai khan man ngalin thu buain siam saka voin hian kolochi district court a shwai ni ang aron ti ani a poni se arap thak le a hei afa te panga le anu pui phei chu leina tom hle ani enge an buaina khatiang chi kha kan vashi lem lawa amaro chu eng buaina pon ei sela a thiam lo hrim ani a shoka zai ani ade kan an pui fanau te hi an lai dat om hle maya kan khong ei tak zet ani a afa panga te phei chu tero te an lani phei chuan an pui tan phei chuanin aril ru ha thak don hle ti po alang reng ani eng pon i se thu nei tu te police lampang te an che chak thei le a ni kan fak lo thei lo ani kanin nga na an nia ti ang thil ti sual tu te ruk ching ang chi te hek hi tiarin arang theyang ben an man hal chat zelani thulak nai na talan darin le than sang le tu thatua pulengai oma te hi bu chang phaya cheng bu nam ve ve ni in nimin khan le ngai oma ina in komin zuan in dun chuan in hiala in nei tu le ge oma hian a thian pa hi chempuin a malam ngonga azaya kolochi district hospital pan pui ni ma se thlen pui ani mana bora lani ron tia o he anin hilar shepati khanin anzu in rui to sin an khan thinarim khanin a shoka zai ani ai poni se zu in hi thalawa chuanin hemi akal san tak ani pui fanaute kan leina tak sa pathian in thamon na le ma som na tam takin om puin vuro se ti kha kan dil pui bokani